Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi Simo selitulu babukela emakhaya sanibonana sibuka namhla kusihlwa imvula nemoya siyabona ukuthi ngathi kunemafu nasibuka ngala enhlane live kanti ke masibuka enkabeni live siyabona ukuthi ngathi lihlobile kanti umoya ungagijima ufike khona ku 20 km ngeli hour letinye indzawo kanti sasibukela ngeni lakusasa siyabona ukuthi ke cha liyashisa letinye indzawo nabuka la enkabeni live kuyashisa kakhulu babukela emakhaya indzawo kanti ke lapha enhlane live izindzawo into lapha kubo Appington ibonakala ngathi nebebetha kwemlilo emadleleni letinye indzawo sichaphe indlela esebenzisa ngayo umlilo ukuze singadali ingodi babukela emakhaya kanti ke nasibuka khona ilangeni lakusasa kufuthumala kwelive la eGauteng siyabona ukuthi la eJohannesburg laqala khona ku9 linyukele khona ku24 eCarlton hlaqala khona ku6 nyukele ku24 Vereeniging ngaqala ku8 anyukele khona lapha ku25 sinyukela khona lapha esifundzeni salapha eLimpopo lapha eMusina hledi khona ku24 Polokwane qala ku7 anyukele khona ku20 kanti ke lephala buru qala khona ku15 nyukele ku24 lapha eMokopane qala ku9 linyukele khona ku26 ehla indansi esifundzeni salapha eMpumalanga lapha esikhukhuza hledi khona ku30 lishisile impela libasi linabo lapha eMombela hledi khona ku22 Caroline qala ku7 anyukele ku24 kanti eMkhondo nakhona hledi ku24 babona emakhaya sihla indansi esifundzeni salapha eKwaZulu Natal abavakasheli lapha eThekwini hledi khona ku23 Richards Bay qala ku7 nyukele ku26 kanye neUlundi kanti ke lapha eKokstad qala khona ku4 nyukele khona ku24 sihlela indansi esifundzeni salapha eMpumalanga Kapa eMthatha hledi khona ku24 Conce hledi ku25 kanti East London qala ku11 nyukele ku22 kanti iWolomo hledi ku25 emva komadina babona emakhaya zingena khona lapha eNtshonalanga Kapa eCape Town hledi khona ku18 kanti ke iWorcester qala ku4 nyukele ku23 kanti ke iBeckford West qala ku4 nyukele ku27 kanti iGeorge qala ku7 nyukele khona ku19 esifundzeni sefles khulu kunadotonga babona emakhaya sengena khona lapha eAppington liyashisa babona emakhaya hledi khona ku30 emva komadina 25 lapha eDR kanti Kimberley qala khona ku3 nyukele ku29 Calvina ekseni saqala khona lapha ku0 kanti Sutherland ekseni liyabanza qala khona ku-5 abolishiwe ukukanja kuleyo ndzawo babona emakhaya sengena khona lapha kulisifundeni sefles andela kwa Free State babona emakhaya nabuka lapha eFrankfurt qala khona ku5 nyukele ku26 Silberg nayo hledi ku26 Welcome qala ku6 anyukele ku28 kanti lapha eWeapona qala khona ku14 ekseni liyashisa nyukele khona ku24 babona emakhaya singena khona esifundeni sefsegcina lapha eNorthwest nasibuka lapha Rustenburg hledi khona ku26 Lichtenburg hledi khona ku27 kanti lapha eTown qala khona ku6 nyukele khona ku28 Tosca hledi naye ku28 kanye neFreiburg qala khona ku5 ekseni nyukele khona lapha ku28 buka ngathi lokho lengiphathela ukubula lokuhle inhlelo lenzelako nisalani kahle.